izina ry'Umwana na Roho Mutagatifu. Amen. Hanyuma se komeza dusengere dawe uri mu ijuru cyangwa irindi sengesho. Dawe mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma ijye hose, igikorwa munsi, igikorwa mu ijuru. Hanyuma Andre, ejo muri tuganira arakantu katwengeje abantu koko karabasetsa koko. Ahuze ati umuntu ngaguhaye umugore ngo wamugenza ute? Oya. Yaduha ibintu byinshi. Imana yaduha ibintu byinshi. Kera twahinga amageri, tugahinga ibigori, mbese tugahinga byose tugahinga. Ibishyimbo tugahinga, tukabagara, byakwera tugasarura, tugashyira mu nzu, bagabanya bateka. Urahumuriza imitima, urahumuriza imitima, umutima. Mwami babaye naho ngaho ni mu muhanda baje kuzaza. Ubundi ukuntu bimeze, ubundi mwagura inzu yuzuye ihagaze mukayigura n'ikibanza cyayo, afite nyine n'akarere wenda ku mpande, tukavuga ati dore inkunga y'Abarundi, none natwe tukajya tubamamaza, ati dore igikorwa Abarundi bakoze barushije mu gihugu cy'u Rwanda n'igihe twasabiye inzu, none Abarundi barabatanze. Ngayo nguko rero ubona karenze ako kantu rwose mwaba mubemeje. Ubundi jyewe kwishima kabisa, nakishima murose inzu wo kwishima, nakishima ugaserebura kabisa. Hanyuma se ntacyo ubaza Abel ko turi gusoza? Ntacyo mubaza ngo uyiye? Nta kintu mubaza? Namubaza. Mubaze rero. Tunshaka ndamukunda cyane. Asigaye umujyana akantu, asigaye nawe ushaka umuntu. Nongera kandi kantu baraguha nta kibazo, baraguha unwe nakuzonwa nejo, n'umunsi uranwa no ku mugoroba unwe nejo uzonwe n'akandi. Nitwa Petero shindi ku bwabo, Andrea na Paul ukunda Iris TV. Reka twongere tubasuhuze mwese mudukurikiye muri karo kanya, twizera ko mukomeje kuvuga neza. Twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi hano ni kuri Iris TV, ndetse mbashimira mwese mudukurikira mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko abari hano mu Rwanda. Nge ndi Jado Twishime. Uyu munsi rero turi mu karere ka Musanze, niho twatembereye kugira ngo tuze kugenda tureba ibya hano. Gahunda rero y'uyu munsi uko imeze byose ngiye kugenda mbibabwira. Ejo bundi twakoze ikiganiro n'aba bagabo ndetse na wa musaza witwa Andrea, ari mu mugabo witwa Paul na Petero, tugira ikiganiro cyiza. Hanyuma rero abantu benshi bagiye baduha comments zitandukanye ndetse baragikunze, n'abagabo basetsa cyane batwenza kabisa. Uyu munsi rero nuwagatangaza kuko turi kumwe n'undi mugabo uturutse mu gihugu cy'u Burundi, wifuje kuva kera cyangwa se wifuje yuko twagera kuri bano bagabo akabasuhuza, akabaramusa ndetse akagira n'ubufasha abasigira muri rusange. Ni umugabo muzi cyane abari mu Burundi, reka mbanze n'abasuhuze mwese. Amwita Abel. Byinshi araza kugenda bibabwira, ariko nawe twakoranye ikiganiro mu minsi yashize, ari hano mu Rwanda ari gukora promotion y'ibikorwa bye hirya no hino, ndetse abwira n'Abanyarwanda gukomeza kurikira ibihangano by'i Burundi. Ubushize twaganira ambwira ati Burundi turabakurikira cyane mu Rwanda, namwe Abanyarwanda mukomba kudukurikira
ko tuvuga ururimi rumwe. Hano rero turi kumwe nago ndi ngenyine twagendanye turi mu gace rero bano bagabo batuyemo aribo Andrea, Petro ndetse na Paul tujye kubageraho hari byo twabazaniye hano mu modoka birimo ndetse mwanabibonye turi kubigura ababibonye wenda kuri ka video ka mbere. So reka rero nakire Abeli kunshura kabiri kwa Steve. Abeli umeze neza? Urakomeye cyane. Ni karibu musanze. Igituma nakuramukijuko. Corona niyo yabizanye. Ubu twese twabaye abastar. Yes. N'umunyokuru muhuye cebona ngo okay. Cyangwa se ukamuha chance. Ariko ngo Burundi ngo na corona yabagezeho abantu ubundi bimeze bite? Oya yaraje. Ahubwo ikintu kitabaye guma muhira ntayo twakoze. Okay. Guma mu rugo ntayo twakoze mugabo corona yaraje tukayirinda twambara ufukamunwa tugakaraba keshi ibintu vya gutyo ariko sinovuga ngo ntiyahageze no bambeshe. Okay. Corona yageze ku isi yose hafi ya hose. Hanyuma rero uyu munsi wenda watangira nibwira n'abantu bashobora kuba bakubonye bwa mbere ubushize twaraganiye yego ariko burya buri munsi abantu bagenda bari bitewe na episode tugezeho. Umugabo turi kumwe akanya ninde? Uyu mugabo muri kumwe yitwa Abel Avuye. Abel Avuye reka nkore bino bintu binyegeza mu maso bitatuma batambona. Ni Abel Avuye umukinyi w'amafilime mu Burundi hama nkabandi n'umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana indirimbo zo gutazira Imana gospel. Nkabandi umugabo ndubatse mfise umugore umwe n'abana 5. Okay. Yes. Niyo mvise mu Rwanda abakinyi b'abastari harimo bandimbati harimo ba Papa Sava harimo nabandi benshi muzi i Burundi rero yuhageze numenye numva izina Abel umenya kutageze Bujumbura. Ni partnership na MPTV umunsi rero turaza kuba tuhabereye tuganira na Andrea ese kumenya Andrea Paul ndetse na Petro byagenze gute bamenye gute? Agatwenye hanyuma ako gatwenge rero ako gatwenge uziko kagufashe neza. Okay, bitumye nibaza utundi tuntu ushobora kuba wararebye twa Petro na Andrea twiza cyangwa se gusigaye ku mutima usibye agatwenge. Hari utundi warabagira uretse ko nshobora kutwibagira hari indirimbo barige barababaza ngo turirimbire bakasharirimba indirimbo yo muri gatori bakayiririmba ijya nayo ndayikunda byataye kuba keshi rero ndi muhira ndabaraba. Yego rero urazi ko nari maze imisi ndi mu bintu vya media twanga mu Rwanda nk'ivyi Burundi navuga ati Imana impaye uburyo ubushobozi canke umwanya ukaboneka ntegerezwa kugera imusanze kuraba bajya abantu. Hama ivyo nabipanze nk'iri Burundi byari mu mutima wanje n'abandi twazaranye ntavyo bari bazi. Urazi ko nabikubwiye ukiza kumura ku hotel ati ndipfuza iki kintu kuzogikora. Hama ngize guca hirya y'ejo ndaraba ikindi kiganiro mwakoze ncambona ngo agize anniversaire y'akajana n'umwe jengira nje kuraba umutama w'imyaka 102 101. Okay, niki kiri guteye amatsiko tunabikomozaho kuko ngewe mbabona bwa mbere uko nari nabonaga kuri video siko nababonye wowe niki kintu wumva ufitiye amatsiko kuri barabagabo cyane? James Amatsiko yukura ingene bariye ndabibone nibyo bariye yego nawe nyine ingene bariha kandi ari batatu bose ari batatu bose bari hakurya ndabyibonere amaso mu yandi hama nyine nakagatwenga kuko je nanje ndagerageza gutwenza ndagerageza uburyo bwose akantwengera yego kandi ikindi nabonye ko akunda akantu gahiye ndafuma ndagamuha ari kantwengera. Hanyuma uyu munsi ndaza kuguha umwanya wowe nabo muganire uburyo buhagije ibibazo by'amatsiko mbese uze kuza nko mu mwanya w'abafana be kuko akanyira umufana we uri umufana wabo sorry ibibazo byose wumva uri ku mutima uraza kwibabaza cyane gose. So nguko bimeze rero turi mu gace barimo ni imbere hano gatoya cyane tugiye gufata ibyo twabazaniye nagushimira cyane umutima mwiza wagize wa kimuntu ni nekeza ko umuco twakwiye kugira kwese abanyafrika muri rusange ariko arababikora n'ubundi nshimira cyane n'abandi muri za diaspora zitandukanye n'abandi nyarwanda hiryo no hino abajya bagifite umutima wo gufasha bano baga mu by'ukuri bakeneye gufashwa nkuko twaraganiriye. Abel baraza kwihangana ndazi nubwo twabazene twe tuntu sikirenga bitewe nuko twebwe turi nk'abashitsi amahera yagiye araduherana bitewe n'ibikorwa twaje gukora Kigali amahera arahera amafaranga kuburyo usanga ibyo twe twarateganije kuba tutashoboye kubishitsa ariko ntaco ivyiza biri imbere
baraza kudushimira uko oya bingana. dukiya tuvuye ku mutima okay turuta zahabu na diama cyane. reka rero dufate umwanya twinjiremo dusuza Andrea na Petero turi uko bameze babibere mu rugo batuje akenshi biririmbira za ndirimbo bumvise bisekera baganira barakundana koko cyane. ni Iris TV muri mu fatanye na MPTV kuva mu gihugu cy'u Burundi tukaba rero tugiye kwinjira kugira ngo dufate umwanya twongeye tuganire n'abantu bagabo baganira neza basika none wakongera na Ben umukinnyi wa filime rimwe na rimwe na comedy arazizi urumva ko birasikuba biryoshye rero nibaze gucikwa muri kubibona twamaze kwicara abanyarwanda nibo bajya babivuga neza ngo no guca akabugi babanza kuduha akantu ko gusoma aho ngo muri kutureba twiteretse akantu tugiye gusangira tugiye kuganira ku mugani wa Beri ngo n'uducyarya mu kirundi bavuga ngo inabava ngo dushishi tuganira ku igufa bavuga ngo nyene ubunyegere buganira kwigufa ubunyegere ubwo nibwo bushishi ubushishi wabyumvise iyo ubunyegere bubonye igufa ubunyegere nibwo bushishi buba bufise umunsi mukuru bukaganira nyene bukanjoyinga ubunyegeri ubushigone bushishiri Andre wabyumvise Kirundi ngo nubuki ubunyegeri aha urumva ko ni Kirundi uyu munsi muraza kukimenya mugabo yes turabakire rero mwese ko muri batatu Petero ngo ku ruhande Andira ni mu hagati Poro ni hirya ku ruhande rwo hirya nabavandimwe beza nk'ibusanzwe iyo tugeze hano batwakira neza mumeze neza Petero umeze neza turaho murakomeye turakomeye Andira we bimeze gute se nakomeye aha ujye umyegereza no kuri Poro tubwire mukadana gacupa ngukeneye abanye n'agacupa gasoma ariko gasome turebe ko bimeze gasome rwose gasoma ugacurure ubundi tumwe tuganira hanyuma se Abel wababonye rero abavandimwe aha sinokubwira umunezero mfise urarenze kubabona mu maso birangyoheye cyane ndabakurikirana cyane n'umuhira barabakunda burya rigina nabona ndara ntasinziye ngo ndabaraba rero yatanguye na bya bintu byenga utasekeye sindavyemera canke kabanza kugushikamwe Andre uyu munsi ndabona nta murari nta murari kandi yabonye akantu twabonye akantu ndakabonye ko rero nange nigenda ari kubura iki nakigenda ari kubura iki nushe nona muwe akubura gutyo karuze narimenye kuboneka naka urakwega yego kahagurikira rata Andre mukanya rwose erega ishime mukanya kajya uza gusigarura kanwa kuko urazi ko bibujije kunywa itabi uri kumwe n'abandi bantu birabujije usigarura kanwa wenyine urakanywa barakuzanira barakura rwose Andre hanyuma nari umunsi ndaza kuguha umwanya uhagije urugendo n'ababaza ibyo wifuza
niki kigutunguye guhura nawe bwa mbere munsi jewe misanzwe burya iterambere ryaraje yiri kurara umuntu kuri telefone urashaka kubona neza ukamumenya burya nk'ubu aba bagabo mwoca nk'ibujumbura mu muji muri town y'Ibujumbura abantu bose bo bamenya kandi kubera bagiye barababona mu matelefone yabo rero jewe ndababonye icantunguye dread za Paul sanze muri bagufi kurenza uko nabona ndabibona kuri ntuze kuri telefone nyene muri sumbuyeho gatoya ariko nga sanze muri bagufi cyane ariko rero mumenye yuko ndanezerewe gose anezere ku mutima yego cyane urumva ko bamenye ikirundi yego uhora wumviriza ibintu byo mu Burundi ukubera ko njyewe nkunda kumva radio cyane mbikunda ikirundo gicyumva radio y'u Burundi se ubujya wumva radio Burundi uko umurongo hano udafata na muri ndawumva reka dutuze cyane abantu b'i Burundi tubaramutse gose mu mapepere Burundi badukunda nazo turabishimiye kuba abantu b'i Burundi baje no kudusura n'abafana bose nazo turabishimiye cyane ahubwo tuzabatwara i Burundi wa murashaka kuza gutembera i Burundi nangabo badukunda nabo bazatubone ku maso voilà je nzobikora mwasanga abafana benshi nzobikora je nzobikora jewe nzi ndabitoreye jewe nyene tugende Bujumbura nibugurura imipaka uzatse imodoka uzubatware yego zaba ari byiza cyane nari ndabishaka Andre nawe urabishaka tuzogende Bujumbura habaho ikiyaga bita Tanganyika Lake Tanganyika haba mwifi ziryoshe kandi nabazaniye akantu kwitwa indagara y'u Burundi indagara murazizi yego ko tuji nangaha ibi nago nziza i Burundi ziraryoha cyane twazanye izi Burundi rero mwakoze cyane feki bura mast ukamubwira mu cyongereza feki bura mast ese Petro nukuri narogora yankunu ukunda kuvuga cyane uyu munsi rwose ndabona unezerewe ubundi agafaransa akora akazi ndakanya ko yaraga ara muri mabura batwigisha tutwahagarara okay kimwe mu bifaransa agafaransa ko mushimire mu gifaransa twumve mushimire mu gafaransa mushimire turakoze mu gafaransa urakora mu gifaransa nago mbisi yo ako mu cyongereza byo ni wabivuze yego mu gifaransa bavuga merci beaucoup merci beaucoup uko nini byibagiwe merci beaucoup Mbese Andre wowe wamushimiye mu cyongereza se cyangwa se mu Giswahili cyangwa kabisa nabizi ntago bizi ndabizi mushimire rero mu cyongereza cyangwa mu Giswahili cyangwa mu Gifaransa Giswahili vuga Giswahili numve Andre vuga Giswahili numve Giswahili nonizi ariko kongereza kura kazi kongereza ndakazi tubwireho twumve mami Yesu Sandere sinjya mumenyera kabisa namukunda cyane umwami Yesu uramukunda cyane abe ni mu cyongereza kagasatsi nakagasatsi nakunda yego nati nikeza hanyuma se poza na telefone yawe bayigufashije iri kukuderanje cyane yes nuko bimeze rero wabonye abavandimwe bakina filime neza ariko muri minsi bambwiye ko batari gukina ndetse
ndumva okay pete undi muzongera mu kine ryari hari ntabwo mbizi abantu bajya kwadukinisha tekari bonja wenda bakadutumaho naho ngubu ntabwo ndi baroje kudutumaho ntabwo mbizi bategereje uriya rero ni umukinnyi wa filime ukomeye cyane w'umusitari mu Burundi twavuganye ko muzoza mu Burundi ni muzazoca ndabakinisha twabikwemereye muzahita mukinira filime i Burundi ese buriya rero mwotwika ngomba gutwika hagashya agahira rimwe hanyuma se po nka perezida w'u Burundi uramuzi perezida w'u Burundi mwegereze mikoro perezida w'u Burundi ntago munsi ariko numva bamuvuga nuko izina rye ryibagiye nkuru nziza si mwe mu Burundi nkuru nziza yari perezida nyine nawe wacu ariko Imana yaramuhamagaye ntakiriho hariho uwundi undi ntago namumenye mushasha ntawe muramenya yitwa Evariste Ndayishimiye Evariste Ndayishimiye kandi ni General Evariste Ndayishimiye General Evariste Ndayishimiye muramutse rega hari igihe uzobibona ko wamuramukije Evariste w'i Burundi turamushukije mu izina rya Yesu amen muzoza mu Burundi mugihugu cibatwara nawe muzamugezeho ubwo butumwa uko natwe dukeneye kuzagera i Burundi tuje kuhatemberera kandi mukifuza no kuzamubona tukifuza no kuzamubona uwo perezida w'i Burundi yego murakoze cyane ese buriya po iyo utekereje nk'u Burundi wumva buri kuhe umugabane Burundi Burundi wanye umupaka n'u Rwanda uhana umupaka n'u Rwanda ukaba wumva buri nko kuhe umugabane n'umugabane ntago namenye umugabane ariko bahana imbibi n'u Rwanda wowe wumva ari nko kuhe umugabane pete genda umva umugabane w'u Burundi umuntu yera shaka kore pete Andrea wasanga yo bishobora Andrea sinzi ntabwo munamenya umugabane u Burundi buherereyemo tuzi ko bahanya imbibi ntabwo nabiri wariwo ariko duhana imbibi n'umupaka u Rwanda ni mu majyepfo y'u Rwanda Tanzania u Rwanda Tanzania bikoraho nawe tuba tubizi na Congo yego nawe tubizi ariko nibaza ko u Rwanda gogo murazi ruri kuwuhe mugabane canke umugabane ntibumva icarico umugabane ntago bahuze hari habo umugabane w'Uburayi umugabane wa Afurika umugabane wa Amerika erega twebwe impamvu nawe twakunze gutemera ngo tugere aha hose tumenye imigabane niki biriya bimenye cyane nk'abantu bize nk'iby'amateka nk'abantu bize nk'iby'amateka nibo bamenya imigabane y'ibihugu hanyuma Andre ejo muri tuganira arakantu katwengeje abantu koko karabasetsa koko ahuze ati umuntu ngo aguhaye umugore ngo wamugenza ute oya babwire tubwire tukuyisana nakwandira kuyi bivuga oya bakwemereye kandi bakwemereye kandire ko wagize isoni oya uvuga Mwereke umushitsi mushyashya mwereke yakwemerera akantu none ariko aranga gutubariye Andre baguna bigenje nacyo umva Andre reba hano ngubwire wumvise ko aseka nkawe reka aseke wumve Andre aseke wumve museke kimwe
reba hano ndeme kurwangi Andre munsi namurara afise ariko turagenda mu kiganiro nuko atarimo no gusoma kakana ariko urasura kamunaniye cyangwa ufite imbeho oya nayo andi makuru se Andre umeze neza nta kibazo nta kibazo ariko iyo umaze kurya ufite ibitotsi iyo umaze kurya ngo ufite ibitotsi nabyo cyangwa ahantu wicaye hari ibitotsi nabyo ariko Andre biriya bintu biriya bikamera uri kubireba zira kamera to biriya biri kudufata amashusho ndabishimiye cyane niko urabishimiye cyane okay Petro je ndashaka kumubaza akantu kamwe numvise yuko wagize anniversaire wujuje imyaka ingahe tutabeshanye Monshiriki wujuje imyaka ingahe anniversaire wagize isabukuru y'imyaka ugize imyaka ingahe ukwije imyaka ingahe ubizi icyo gihe bagize isabukuru y'imyaka 100 ariko ubu ngubu amaze kugira 101 imyaka 101 101 nese Andre ko tubavuga ngo na myaka 100 wakoresheje irebanga kugira ngo wujuje imyaka 100 irebanga wakoresheje kugira ngo wujuje imyaka 100 ndetse n'Imana Imana igwezagire uragitoye kabisa ico rero ico ndetse n'Imana byose ni Imana sha ico uragitoye vraiment ayishubije neza cyane aho aragitsinze kandi gacupa kandi gacupa uragatsinze kandi na Paul azayigira uzagira imyaka 100 umva uzayigira ubundi ndereya ndere urebye mbese n'igihe yavukiye yariye ku bya kera yari izabusuka nicyo gituma yarambye ese po ubundi bavuze natwebwe abasosi k'ubunyebwa n'utunyanya n'ubusupusupu naho ngubu wakomezwa n'iki none se ubundi bavuze ngo izabusuka ziba ari iki po izabusuka ni uko yarariye ibintu bya kera bikomeza bajyaga bavuga ngo uruhu rw'inka ngo hari ukuntu ngo bajyaga baruteka ku bishyimbo rukagenda rukiboha rukavamo ibishyimbo imbere ibyo nibyo bingereke mbese ibyo twe iwacu mengo babyita inyama y'ikindi nkeka inyama y'ikindi n'inyama bajya kera ishira nk'ahantu ikazomara igihe kinini ikamara igihe iraho hanyuma bakayijya nubwo ruhu niyo inyama y'ikindi n'imyumbati n'iraryoha je rero nkaho uvuze ngo bajya ngo izabusuka uzi ikintu no kumva yuko bajya ibintu byarimwe n'isuka byahingwa n'isuka none izabusuka oya nabyumvise ni nyama y'ikindi mu kirundi nka kuriya urabona ari amashiga yo mu giturage atari zimbabura bagiraga nk'inyama bagashyira ku rusenge nimba hejuru hasi bakajya bateka kakotse kakajya kagenda kazamuka bayita inyama y'umuranzi mu kirundi ni inyama y'ikindi aha Ibi nanga n'umuranzi. Biraryoha. cyane. Impumuro yawe yashizemo y'ubusibisi. Wewe warayiriye ko. Nayiriyeho. Ariko nayiriyeho iminsi mikeya. Ariko cyane cyane nka ndereya. Oya byose. Turi kuri za busuka zabaga zimeze. Izabusuka zabaga zimeze gute? Izo nyama urwo ruhu rw'inka. Muragenda akagenda kajya nkariya agahinga bikera byakwera rero bagasarura bakajana nko mu rugo bagateka nkarya no kurya nkaryama Ngizo zabusuka
kuba ibiryo kera baryaga bikomeye ibyo wakundaga ni nyine mbabwe n'ibindi bituma uramba mbese ukagira imyaka 100 nk'iyo ufite bahinga tukarya ese kera ndere agacupa nk'aka gapfundikiye kera nko muri za 50 karabonekaga yarabonekaga oya na kuntu bimeje bundi hambere gakora kunywa inzoga mbese y'ibitoki ngingi benga ugwagwa aho izingiri tujibonye aho tugiye hano mu mujyi naho mbere namava kunywa inzoga ngingi yaje abakire ukomeye naho mbere yabinyweye inzoga y'ibitoki ababyeyi bacu bajyaga benga bakaduha rero tukajya gatunga uzira ngo ni nazo nziza ngo zo za original ngo kurushiza umuntu niranyuza mbere umuntu wabaye wenda ari inzoga imuhama ya mbere y'umutobe rero ngo bagenda bashyira bashukamwe amazi yenaga waba ari original wanyweye ku inzoga ipfundikira bwa mbere ryari ipfundikiye ikiye kuri muhabura nibwo nayinyweye bamure kuduhemba nibwo yinyweye bwa mbere wumva ziraryoshe umva haya naho mbona haba nagashya ahubwo ugatura umubi mbere twabonaga nk'umuntu uri kuyinywa nk'umuntu uri kunywa byeri cyangwa mitsingi mbese zipfundikiye uriya muntu rwose uriya muntu ni umuherwe mbese ni umuntu wakize utanabonana zikifuza ati kariya kantu bakakaduha natwe tukumva ukuntu imeze none raba ubu namwe umugezweho namwe Imana yagize neza namwe bwe murakaronka namwe murabakira mugezwe ubu natwe nyine namaze kugera kuri muhabura ubwa mbere turavuga ngo burya abantu banywaga inzoga iryoshye ati ni inzoga y'abagabo bari baraducuza ibintu biryoshye ati burya baraducuza ibintu biryoshye inzoga wumva iryoha yaryoha ngiye usoma aho tubwire ngiye ko numvirura yaryoha oya ufite agacupa wonyine usomeho ubyumve neza ngo arakazana nayo ngashomaho somaho tubwire ibyo bintu koko biraryoshye tubwire twumvire rwose namusigize tubwire bimeze umva bimeze biraryoshye ese umva inzoga utazazireka inzoga oya ariko hariho abandi bavuga ko kuzinywa ari bibi tuvuze nk'amashengero y'abakizwa bavuga ko byo bari bibi kunywa inzoga wewe ntuvyemera yuko byo bari bibi kunywa inzoga aya bwiza ngo unjoga ugahemuka kumeze neza akora nini nawe wicha kuba aho ngaho ushizeho gutya kuba ndahemutse kuba meze neza uvugiza akanyamuneza neza nese ntabwo ujya usinda ngaje gutya oya cyangwa ukagenda uriko uragenda ugacugwa ukaburegwa ukagwa hasi ugasinda yego ariko nagusinda gusinda iyo gakeya ariko ndere barandahiye ngo uyinywe kano gacupa kamwe konyine ngo biba bihuye ngo ako gacupa kamwe ngo niko konyine yinywera ngo kabura sinze birahuye imwe ngo icupa rimwe oya ni nimwe ngo rimwe gusa nibyo po nkuko abivuze yabonye nk'agacupa kamwe akabona n'ako gafege arusha no kwishima kamwe karahagije kamwe karahagije bakakanga kakarahagije wenda nka nimugoroba kubera ko baracyari kare
wenda nka n'umugoroba ariko yari ikigoroba ntabwo yarenze akamwe ariko ubu ngubu urabona haracyari kare wenda n'umugoroba maryama wenda yanywa n'akandi kamwe gusa bakanga anyweye ahita yisinzira mu kanya nk'aka anyweye nk'uko bivuze abona n'iyo fege ifege ese Andre maze igihe kingana cyo unywa ku itabi maze itabi ngo igihe imyaka ingana ni kera mama ryari mama ryari papa bagihari bitangiye kera ubu baragiye baragiye nayo nshaka umwaka ngaka ese peto we ntabwo ujya usomaho gutya akafege oya kananiye icyanje ni agacupa nta kindi Andre iyo wibuka ni iyihe turi imbere yawe yego yuje inzara iteye nayo inzara iteye Andre yatwisubiye Andre umunsi wabaye iki Andre abonye agacupa mu mwanya urabona n'ifege none cyane ko nakwabonye ngo abonde agafata yabyibagiye okay yes hanyuma rero nakubwiye umunsi ngaba urabibariza ibibazo byose ushaka nk'umuntu arabakunda cyane arabakurikira arabafana wumva kugira ngo ave Burundi azangaha kari iby'agaciro agaciro gakomeye rero ndumva namuha umwanya akababaza ibibazo byose yumva afitiye amatsiko mba ndabishobora mbega aha niho mwahozemo kuva kera narigeze kubona ikiganiro mu kugenda murinda kuduga ingazi kugira mugere iyo mujyama hari ngaha canke n'ahandi nyine twebwe urabona ko kavukire ni igitaramo ni igitaramo iriya nzu wabonye mbese yari iyo mwishwa wacu ubwo tuhageze n'ahangaha nyine ubwo tuhageze twari dufite gahunda yo kujya mu Bugande tugeze ku mupaka baratugarura abajya i Bugande baragenda twebwe baratugarura noneho biba ngombwa ko tuza kuri uwo mwishwa wacu ubwo noneho rero kugira ngo hari ahantu tuhabone twamuhaye amafaranga arayaturya noneho aradutana nawe ajya mu Bugande dusigara muri iyo ngiyo wabonaga ugenda wagira ngo ni urwego none aha naho ni wanyu canke murapanze inzu turacumbitse murakodesha yego ariko nabwo natwishyurira ntabwo twabona amafaranga yo kwishyura buse akazi kuki ko muri muhabura kahagaze byagenze bite byatewe na corona ariko ubu corona yaraheze bazosubire kubaha akazi simengo yagabanutse ntabwo tuje imbaraga nyine ni ukuvuga ngo bosi wacu atadutumyeho ati wenda adusubize mu kazi urumva yuko ntabwo wakwisubizayo atagutumyeho none mwe ntimuragera igihe muje kumuraba kugira mu musaba ati dusubize ku kazi mutama tujyana azobajana atubwiye mabuja yatubwiye Sandra wowe wabasha ubu wacyabasha gukora iki akazi oya mabuja yaramagayitse mabuja ngo nicaye n'icyo gihe ntacyo yakoraga n'icyo gihe naricaye gusa murajyana ariko ku kazi twarajyanaga ariko ntacyo yakoraga ntacyo yabaga yicaye bajya babahembaga ngaho ubwo icyo gihe baduhembaga 20 mbere ibihumbi 20 ibihumbi 20 mbere nyine hari ubwo baduhaye bamaze kuduha 15 mwese se mukasangira cyangwa buri muntu umwe kandi n'uyu yarahembwaga kandi ntacyo nakora uwo muntu yari umwana mwiza Imana imuhezagire
Imana imuhezagiye. Andere urabona- wariye ku gashahara pe urabona yuko baraguhemba twebwe uramo agacupa ntabwo twigeze twiga nayo nuko tubonaga tugenda mu muhanda nayo ati tujya twadodaga inkweto ibintu byo kudoda inkweto agahora tubona mu muhanda ku marembo ye mbese acashima kubafasha. nyirabati bari abantu ndabikundiye adutuma ati muzaze mbahe akazi ndabaze ko tutigeze twiga akazana araduhana nakameze gati tumanza gutinya arongera tubwira ubwa kabiri reka tuzagende abana niba tureba iminsi 2 bakatuhararukwa bazatubwira ati nimutashye nuko byagenze. ese po amafaranga menshi watunze nangahe menshi ako kuva navuka nayije mu 100 Yatunze 100,000. wabitungiye rimwe cyangwa nibyo umaze gutunga kuva oya ntago ari rimwe ni ukuvuga ngo wenda nk'icyo gihe baraduhembaga tukajyana nko kuri banki ubu mufite konte ariko ubu ngubu nyine nayo kubera yuko harangije kuyarya nayo ariko mwari mufite konte cyari dufite konti icyo gihe nyine bakiduhemba tuyifite n'akazi buri wese yari afite iyesi cyangwa mwese muyihuriyeho oya buri wese yari afite agatabo ke ego po Mbega muhora muraba ibintu by'i Burundi mukumva amakuru canke mukaraba nk'amafilimi canke indirimbo. hari tujya twumva indirimbo z'u Burundi ariko cyane kuyifatisha ntabwo byoroshye. Aha nta nimwe nta ndirimbo nimwe uzi y'i Burundi canke nta mustari numwe wo mu Burundi. mbabwire cyaba kiza kugira ngo umuntu amenye indirimbo z'u Burundi cyangwa umuntu wenda afite nka televiziyo akajya abireberaho. None ngubu rero kugira ngo abone umwanya kwirirwa wicaye kuri radio kugira ngo umve indirimbo z'u Burundi. Unavuga ngo ufite nka televiziyo wajya ureba ibintu byose bikunyuraho ukareba. None ngubu rero radio dufite byose muri kutubwira ntabwo tuyibona. Ni ndetse niyo dukora kuri filime nabyo ntabwo tuyibona. N'abantu babitwereka abafite taci nibo babitwereka. Mwe ntimubiraba ngo murabe ukuntu mwakinye murabe ko muzi kwakitinga neza. Tubera ko tujya tuyibona iyo twibere mu cyaka wenda nk'ababitwereka. N'abantu babitwereka ubundi ati dore ukuntu mwakinnye ukuntu byagenze bakabitwereka. Niko bimeze. Ndumva ari kibazo. Aha narinzi u Burundi muzi se muhanzi w'u Burundi hanze y'u Burundi ni ndera. Hako ndayimuje uko namwibagiwe. Abo bitwa ba Fizo, Big Fizo, canke ba Kidumu, Kibido, abo bose ntabuze. Ba Satubi. Muri abo bose na muhanzi w'u Burundi na n'ubu namenye. wo mu Rwanda se uramuzi Hano no mu Rwanda abantu babanze uburyo umenye umuntu ariko wamubonye. Ariko nk'ubu nibasubira kubabaza ati umuhanzi w'u Burundi muzi muzovuga ko muzi jewe nanje ntimunzi. Wenda kuko twakubonye nabwo urashige tubwije muri telefone tuyandikemo tuyemeje. Kujya tureba ati umuhanzi ni kana. Umuhanzi ni yaranadusuye umuhanzi witwa kanaka witwa Abel. Ubwo nabe Abel. Nawe ari karatwumva. Abel uca wasinziriye ndere iryo zina riranyaruka kumvikana cyane kubera Abel wo muri Bibiliya muramuzi. Abel wo muri Bibiliya muramuzi. Abel. Nyine twumva nyine bamusoma tumva banabivuga nako. Ntiwibuka ibintu byabaye kuri Abel kera muri Bibiliya. Nyine wenda Bibiliya ntabwo tuzi gusoma wenda ngo twasomye Bibiliya. Umuntu bita Gahini ntawe murumva. Gahini nyine tujya twumva ariko ntabwo kumwumva gusa ntabwo. ubundi Gahini amateka ye ubwo yishe muri munawe. Muri munawe nde? Abel. Si nivyo nashaka. Urumva ko mutazonyibagira
mushaka kunyibuka izina muzoca mwibuka Gahini wa undi yishwe na Gahini mugo je sinapfuye ese ndere waribuka cyane ndere Gahini wowe uracyahari Gahini arahari oya Gahini nawe ugiye Gahini nawe Gahini yapfuye ariko yapfuye yishabere none se andere ubundi Yesu uramwemera Yesu ndamwemera none se ko Yesu abemera turacyahari abemera Yesu muracyahari none se kabemera Yesu batanywa akacupa kubatanywa akacupa kawoka mukaba ndakanywa ngenda kanywa nayo ari ni heza ni byiza ese ari Bibiliya urayizi Bibiliya ndayizi ifite amagambo menshi ari amagambo muri Bibiliya wibuka uzi iki muri Bibiliya hari ijambo ryo muri Bibiliya uzi nayo ari umuntu wo muri Bibiliya uzi se umuntu wo muri Bibiliya uzi oya nyizi ko ngenda mushi umuntu mu Bibiliya isakayo kuki andere iyo ufu kuvuga na kibuze Zakayo Petero muri Bibiliya ariyo Zakayo muzihi sakayo mujiho yuko yabonye Yesu arura yurira igiti kugira ngo amurebe yaje aramubwira ati ururuka uyu mushi ndarani wawe noneho rero urasoma ijambo ry'Imana noneho rero abonye ko Yesu avuga ati Yesu ururuka ndarani wawe abantu barijujuta ati kuki ajya gucumbika ku munyabyaha ati nukubera iki yabere aravuga ati uwo nambuye wese ntukubira 7 ubu rero nuko byagenze kandi Zakayo ngo yari umugabo mugufi cyane Zakayo umugabo nyine mugufi nyine nawe yari mutunzi ijambo ry'Imana yari metiri andere umva ko acyagibuka ndabigimana acyagibuka aduha ibintu byinshi aduha ibintu byinshi Imana yaduha ibintu byinshi kera tugahinga amageri tugahinga ibigori mbese tugahinga byose tugahinga ibishyimbo tugahinga tukabagara biyakwera tugasarura tugashyira mu nzu bagabanya bateka mwaryaga mukarya n'imbuto bagabanya bateka gake none undi muhinga turahinga nta murima mufite usa ufite umurima tugahembera maze tugashaho umugozi bikera ese ubundi ndere nyibwirira harya ngo ukunda kurya inyama ndazirya nibyo biryo ukunda ibyo kunywa ukunda rero ni ibiki cyo kunywa cyambere ukunda ni iki kunywa naka akabonye nyuma ameze neza yega none kamurare gatanguye kuza kubera ari karasoma soma kandi kamurare gatanguye kuza soma rwose soma wambaye ingofero nagira shira inyota rwose yinyegeje yambaye neza ndere nakubona yambaye neza gucya hejuru uko kitari reka renda kwibariza reka nawe ndakwibariza
nawe wabaye sitari uragahengetse akagofero ko ndakwibariza iminsi yose ndiko ndaraba utanga iganiro wamuvuga ngo uri rasta none ubu urabona bakugize umurasta bagushize kwa madirede ubu wiyumva gute nkuko uberutse nabivuze nabonaga abandi nyine nabonaga nk'abandi barafita nkabona bishisheho nyine amaderede none nanjye nza kwicara ndatekereza ndabatse yabaye nanjye biriya bintu ndikumva nanjye mbishaka nubwo nabisabye rero ubwo nabisabye aranyemerera ati nzagaruka nzabigukorera haje ko ngira ngo ni ibiganiro ati witegure ati nzakujyana muri salo ati bya bindi wasabye dushaka kubikora ariko nyine barabinkoreye ubu ndi kumva nyine meze neza nta kibazo none akubwira ko ujyanye muri salo kugukora mu mutwe wiyumvishije gute muri ako kanya waciye wumva umeze gute ako kanya nyine batangiye kunsuka mbese njyayo nzi ko ari ibintu byoroshye ariko nanjye nagezeyo batangiye kunsuka numva nanjye kugira ikibazo nyine gusuka nanzi ko mbese bitababaza narababaye nafatse none ko ari byo bintu nasabye mu kirundi baca umugani ngo gushaza ni ugushinyiriza urumva rero nawe ko ari byo bashaka bategeza kubabara abakobwa rero baragowe babagirira ibisuko buri kwezi canke buri ndwi zingahe byageze aho ndatekereza ati ibi bintu njya kumenya yuko ariko bimeze ntabwo mba narabyihuriye ariko ndavuga ati nta kundi ati nta kundi ni ugukomeza tugapfira ibyo bita gupfira mu ruhu rero ndashinyiriza ni ugupfira muri nyagasani none ubundi iyo uryamye ntiwumva bikuremera bikujena bikakuza nk'itiro uryamye ariko nyine ubwa mbere numvaga ari nk'amabuye nikoreye ariko ngo ugiye kuzapfumura n'amatwi noneho amatwi Petero no Petero uko Petero yanze gushishaho amaderede we urashaka tuzapfumura amatwi ashyiramo iherena burasitabwe bizaba amaderede ariko rero ndashaka n'ay'abahungu n'ay'abakobwa yo nyashaka ariko y'abahungu yose tuzashyiramo abahungu nanga nayo n'ay'abakobwa ntago nyashaka ndere wowe se nagaki kubustari tuzashyira akubustari tuzashyiraho nakaye tuzapfumura amatwi nawe ushaka amahereni nawe amahereni ndashaka nanjye kandi abivuza none se amahereni urayazi amahereni ndayazi ni nkaya hano gutya arayazi bashyira ku gutwi ntituzashyireho nawe yewe nashyireho abe tugenda tugana ku musozo wenda n'ikindi nabwo watubaza turashoje iki nk'ikibazo cya nyuma wababaza cyangwa niba ntacyo tubaha umwanya bagushimire tugane ku musozo w'ikiganiro ibibazo byaheze ahubwo gusa bo twari kubaha umwanya nimba ari ikintu bombaza nkabishura nta na kimwe sibyo icyo wamubaza icyo nakubaza wenda nakubaza namaza nka wenda nka izina ryo waritubwiye icyo wenda nakubaza wenda mbese ko ari nk'icyifuzo mbese twabishimiye nabo bakunzi b'i Burundi twabishimiye wenda nk'ikindi kintu wenda
twakwisabira ni ukugira ngo nk'abo ngabo badukunda nk'abo b'i Burundi nabo ubwabo bahagurutse ukaza kudusura nuko icyo nagusaba ni uko mwadukura mu bukode tukabubakira mukatwubakira tukava isaha ku isaha nyirinzu yashaka kuvuga ati nabonye abandi basumbye amafaranga sinumusohoke isaha ku isaha badusohora tukongera tugasubira hahandi inzu none igiye kugwa twasaba ko mwatwubakira mbese Shama kavuze abarundi tuzomuterere tubafashe baronka akazi ko kubamo kandi murafise itongo murafise ikibanza murafise ikibanza parasera naho ngaho ni mu muhanda baje kuzaza ubundi ukuntu bimeje ubundi mwagura inzu yuzuye ihagaje mukayigura n'ikibanza cyayo afite nyine n'akajya wenda ku mpande tukavuga ati dore inkunga y'abarundi none natwe tukajya tubamamaza ati dore igikorwa abarundi bakoze barushije mu gihugu cy'u Rwanda n'igihe twasabiye inzu none abarundi barabatanze ngayo nguko rero ubona karenze ako kantu rwose mwaba mubemeje ati abarundi rwose barabadutwaye da bemeje abanyarwanda da abanyarwanda mwabasabiye atugenda twabasabiye none abarundi bavuye hanze nibo babubakiye kandi abantu ari abacu ako kantu ni agasha mu Rwanda bose aho niho abakura ingofero baba bagitsinze reka nze tuzabahuza ndazi ko hariho benshi baza kubona iki kiganiro kandi b'abarundi turashobora gukora nk'akantu ko guterera tukagira akantu tugaterera ari uronka igihumbi ari uronka 5 hanyuma yaboneka tukayabazanira tukagira icyo tugakora ndazi hariho benshi bazobishima ibi bikorwa twakoze rero hagize benshi bashima ko twifatanya tutangura tujye gukora groupe ya Abel Avuye TV dufite nimero hano hasi bashobora kuzinyuraho tugakora groupe ubishaka w'umurundi akinjiramo muri groupe akayijyamo waba uri hose ku isi oleva de hore muri dukoriye collection ikizavamo bazaba bagitsinze hari Imana izobikora mureke dukore kandi yego rero ubwo butumwa no kuzabwira abarundi bose badukunda nawe ukagenda ugashyiraho akawe je nzokora kabisa ntugire ikibazo nimba rundi ikibazo nawe ubundi jewe kwishima kabisa nakishima murosinzu wo kwishima nakishima ugaserebura kabisa Andre no nonye turonse inzu umenye watuzana umugore pe uwo tuzana umugore rwose tumuzana umugore none tubonye inzu namuzana cyarumva ko inzu ikenewe yakenewe hanyuma se ntacyo ubaza Abel ko turi gusoza ntacyo mubaza ngo uyiye nta kintu mubaza namubaza mubaze rero nshaka ndamukunda cyane asigaye muzana akantu asigaye nawe ushaka umuntu nongera kandi kantu baraguha nta kibazo baraguha unwe nakuzonwa nejo n'umunsi uranwa no ku mugoroba unwe nejo uzonwe n'akandi si sawa ni sawa ubundi ngewe ikintu natuma ku barundi nuko umugenzi wacu ko yatubonye akadukunda akaza akirwomwa akaza kudusura n'abandi bafite umutima bari kudusura baturemere mbese bahaye ikaze ni karibu iwacu ndabatumye je nanje norangiza ndabaririmbiye je ndumuririmbyi ndumuhanzi narakoze indirimbo nise ngo
urahumuriza imitima. Numvise yuko mufise ibibazo mukeneye kuronka inzu, twe turi abantu twizera Imana. Aha iki kibazo tugituye Imana nizomenya uburyo gicemuka. Rero katuririmbe ngo urahumuriza imitima, hanyuma ibahumurize kuko irashoboye byose, sivyo? Urahumuriza imitima, urahumuriza imitima, urahumuriza imitima, umutima mwami babaye mwami ibabaye. Imana irahumuriza imitima ibabaye. umwami wabaye Mwami ubabaye. rero kuvuga y'abantu bababaye Bagiriro urahumuriza imitima, urahumuriza imitima, urahumuriza imitima, mwami wabaye. Amen. Andrea agasubiramo. amina Agasubiramo. Mugasubira urahuje umutima urahuje umutima urahuje imitima mwami wema ibabaye mwami Yesu wabaye mwami Yesu wabaye mwami Yesu wabaye Ziko ndirimbo bayimenye kandi bayikunze. Indirimbo yitwa urahumuriza. Urahumuriza imitima. Abashaka kuyibona barisanga kuri YouTube ya Abel Avuye official. Bayirabe neza. Namwe bw'umunsi mwarose telefone muzoyirabe kuri Abel Avuye official muyibone. Murumva ko indirimbo iryoshe. WhatsApp ijya yo bita ya Android. Smartphone. naje dufite naje dufite rero Kubera Imana muzayibona. kubera Imana Abe turi gusoza rero. Turi gusoza twaganiriye twahuje urugwiro. Abel yabishimiye namwe mwamwishimiye. Mwamuhaye n'ubutumwa. Anabizeza ko azabageza i Burundi. Si sawa? Ni sawa. Ni sawa cyane. Hanyuma rero ubwo twasoza wenda ku giti cyane mvuga ni iyo collection yo WhatsApp group y'abantu babyifuza bashobora kuzatwandikira banyuze kuri nimero isanzwe ya RSTV kuri WhatsApp tukazakora iyo WhatsApp group tukazara kari ari cyo bizatanga. Abel tusoze rero bari message ni nawe watanga tugane ku musozo. Je nosozera mvuga ati ndanezerewe no kubona bano bantu kuko ari abantu nkunda cyane. Ego hama nk'abantu bamenye Imana twosozera dusenga Imana. Twatanguye neza, twagiranye ibihe byiza, mwatwakiriye neza. Ni byiza ko twosozera dusenga Imana. Ese Andere uzi gusenga? Uzi gusenga? oya numvise Uzi gusenga? Unago wabasha gusaba Imana ugavuga ati Imana mbabarire cyangwa se umpibe ngibi ukabivuga gusenga Imana ndabizi dusengere gatoya mbere yuko Abel nawe dusenga nabucya nyine busenga gusenga rero twagiye kwizina ry'Umwana na Roho Mutagatifu amen. Hanyuma se komeza dusengere dawe uri mu ijuru cyangwa irindi sengesho. Dawe mu ijuru izina ryawe ryubahwe ngoma ijye hose igikorwa munsi igikorwa mu ijuru. Narangiye. Amen. 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 Abirahagije. Ngaho dusenge dusoze. Reka natwe dusenge. Je ndumukizwa. Murambara ndasenga muri systeme y'abakizwa nyine ariko urazi ko twebwe ntituri mbata z'amadini twese uri mu gatolika nka umukizwa mu mizirima igikuru nuko twese dusenga Imana twemera ko Imana ibaho. Kare dusenge. Mwami Imana turagushimiye Mana yacu uri Imana igira neza uri Imana idukunda. Turagushimiye uburyo wabanye natwe muri no programme wabanye natwe kuva i Kigali wazananye natwe mwibarabara uturinda amagisida watugiriye neza utugeza muri urugo dushika turi bazima. None twashitse muri urugo dusanze nabo ari bazima bameze neza barashima Imana. Mwami Imana turagushimiye ko watugire neza ukatugeza hano tugasanga nabari bazima.
none mwami turasenze dusaba ngo usigarane nabo mana kuko uri imana ubera hose icarimwe ushobora kubera ngaha ukaba mu Kigali ukabibujumbura ukaba kwisi yose mwami imana ubandanye kubana natwe ubandanye kutugira neza mwami imana uko bukene uko bwije bana nabo ni vyishi bafise vyishi bipfuza ariko wowe uri imana ushoboye vyose twasezeranye yuko mwami imana dushaka kubafasha dushaka kubashigikira ugurura inzira zose z'ubufasha je mu mitima y'abantu kugira ngo bashoboze batahure igikorwa batahure gukora kugira ngo tugire ico dukoze ababene data bave mu bukode baronka aho baba kandi turazi ko atakikunanira ushoboye vyose urakoze mwami imana turagushimiye usigarane nabo natwe ujane natwe utugeze i Kigali amahoro turi bazima tuzogushima tuvuge kuri imana ikomeye uzona jane natwe aho tuzosubira mu Burundi udushikane mu gihugu amahoro uzobukoze ishimwe ribandanye kubijyawe ibihe byose mu izina rya Yesu dusenze dushima amen koma mashi amen